Aprang si KARDOM kado kawela KARDBTH 2.0 YouTube channel long kilangara do ano fans tamela pen pinia bangke nili nali tuma fan PRC ka apply ning process la bangso video long nang than pachini pon ek pala penali tum stame video ki check men ki juran kilanga fans nili pen stame tuning riglo la pen non nang litum la bangso YouTube channel lang jong sina komri milang pol daga chingon pen subscribe ko la pen dunya stame bela jan thekloi hodak stame nali tum ber pon ek non la lo pol de monon pin nili jada sonela bangso YouTube channel long upload stame nali tum mobile long an notification nang lepen nali tum stame berta kel chin da prenya fan lo lapen tangte patiek pen lang polo nang lapen non molam bangke views ta kom hoy la se subscriber tum stame interest tong ka vedan ne kopine tangte pawe nang nili ka ani wang stame son sona video nili upload igvere lapen nili ning chethedo morni si successful pusi tangte pini labang so puthakle PRC ka apply ninga puthakle chethan pono nang litum stame video nang lang don apply fanali tu labangso website mate labangso portal long wang iknang pol nili labangso video description along stame pi igdat po lapenali tum stame la screen along tag long igi labangso portal link mate website link bangke lapenali tum stame nali tum mobile lapen kapre laptop ahin pen stame nali tum ingpulo telasna arjana chiklang ekpo hala dar nali tum tag pol long dak penan dak service long poni e governance service lapen lason stame da option nali tum thek ponlong igi stame nali tum mang la e governance service polong le nali tum ber igon dak ber igdat nali tum athing no stame e forms dak login ni phanda email address lapen user name mate screen name nali tum athing no hang ikpo labangso username screen name labang ikon asloi ma pulte nili labangso putak ta aprang stame video paklang ikela apen nali tum stame labangso video langdam ikpen nali tum labangso account bangke nali tum registration melo tangge nili aprabjin pen dak pen login pon ikpo nili dak pen login pon igela la pen login podim nali tum stame beringo la pen login ikpo mate kaprek apis la long nali tum panang pon ikpo la pen nali tum stame non screen along tag pon long ikpo la son son video kilang long veria panali tum labangso YouTube channel bangka chinghon pen subscribe ikon la pen bell icon stame berik denan la pen video kan ma share nali tum share ikon lapen mesen na comment nang litum pigon lapen pinana bang pu abang pitu labang so portal mate website amen bang chini ta hypo lapen pinana bang pu abang pitu dak pen stame apply abang ta do ikpo tangga nang litum login that benefit la son screen along arjon nang chiklang ekpo lapen nang litum la select pudui labang so dim nang litum ber iglo pudel ladak nang litum ketok ning labang ke permanent la sonle tokan de chogin la penali tum la dak theklong alo permanent residence certificate mate PRC nali tum screen along la automatic ke toktang theklong la bang sodim nali tum ber ignang po dak ber igdet na finali tum la go po theklong dak go dim nali tum ber ingon go dim ber igdet benefit putwat nali tum dak inghong ikchet nang po la pen dak nali tum la thek pon long igila ber direkta lapen nali tum la form title lapen department lapen dak distribution lapen apply la online bang nali tum dak pen tag long po aprang sin nali tum dak pen title bang lang pon iko permanent residence certificate la department dak political department lapen dak description bang permanent residence certificate lapen apply bang ke online lo lapen nali tum stame lo online bodim berik nang pon labang so dim berik dat na hit puthana le tum atheng no ka prega pes dak chingpu ik pola penali tum dak submit online puke tok thek pon long ige labang so dim sinali tum ber ik nang pola submit online puke to dim dak ber ik dat benefit of form bang kenali tum atheng no stame chingpu ik po lapen ko son ma labang so form ka fill up ning labang nil nani tum han thiak penang than pachini pon ik po dak labang so page bang dak chingpu ik alo lapen dak application for the form for permanent residence certificate the son dak ke tok theklong pola penali tum da bang so form copy language mate copy alam nali tum fill up igima dak screen along nali tum thek ponong igi english sms lapen bengali bodo nali tum dak pen option long pon igi aprang sin nali tum ka fill up poning la bang ke applicant name lapen the applicant date of birth puthar nali tum dak pen la mobile number pinang pola pen password number do pulte nali tum pidun igo ave pulte nang ne lapen father name mother name lapen suppose name nali tum pidun nang ne nali tum da english lapen sms da ke tok thek ponlong igi nali tum sms kapure thek tum sms pore pen stamin nali tum fill up ikmel lapen english ke thek tum mange english pen stamin nali tum fill up ikmel lapen nali tum da aadhar number nang ta fill up iknang pola pen pan number email id
lapen puthot dak permanent address banali tum India country bang select po lapen state stame select po lapen district banali tum mithang sedak select pon ignang po lapen subdivision select pon igon lapen revenue circle lapen nali tum select pon igon lapen village or town nali tum dak pen select pon ignang po lapen nali tum la post office pen dete moza nali tum select pon ignang po police station stame nali tum dak pen select pon ignang po lapen lais fill up type na phi jong nali tum permanent address jong sing sivet pulte nali tum la check it podim ber igo labangso dim la pulte nali tum la ber line bang ane nali tum fill up jok plot po mate fill up ik nang nilo lapen other important information man la reason of application for PRC the higher education of hanlo lapen name of the institution nali tum dak konasi charlie mala so Charlie dak details nali tum fill up ignang po do you have any criminal record in criminal proceeding against with your family do pulte nali tum yes ber dun ego avi pulte no ber dun ego nali tum no le ber dun ego lapen attachment section nali tum DigiLocker jong si use pulte nali tum documents ma dak DigiLocker pen stame nali tum upload ikmelo lapen ka upload pon ni afrang si dak photo passport size nali tum fill up pon ignang po size bang ke photo size bang 50 KB nali tum dak pen thenang po lapen number 2 long bang records for improbable property with the land revenue lapen nali tum dak pen upload ignang po lapen number 3 bang copy of Indian passport or certificate or NRC nali tum NRC dak upload dun ignang po lapen certificate copy of the voter list to check the linkage nali tum dak pen voter list tame dak pen download pon longi lapen nali tum das bangsa voter list ka upload ninga size 500 KB an a photo mata documents of file thenang po lapen number 5 long bang documents related of the parents for further saving consular resident of maximum period 50 years documents related guardian having the consular maximum nali tum dak pen guardian documents upload dun ignang po ajat documents te chawlo lapen copy of birth certificate issued by competent authority la nali tum upload dun ignang po lapen number 7 long bang ke SSLC certificate mate admit card nali tum dak pen upload ignang po lapen 8 number long bang PRC having home pen stame madua PRC le nali tum upload dun ikta chawla pen number 9 long bang employment certificate do pulte nali tum elata pidun igme avi pulte la bang kanang ne lapen number 10 long bang ke upload scanned copy of the application form labang kenang le tum upload ignang po labang so application of form nali tum download ignang po la dak pen load file download podim nali tum ber ikpen labang so application form download pen nali tum offline stami fill up ignang po hala so application form nali tum dak pen puthot upload pon ignang po lapen number 11 lam upload one address document ajat address tame address proof of nali tum voter ID Aadhaar card ration card electric bill lapen LPG bill lapen passport bank passbook driving license lai hui nali tum dak pen upload ikmelo lapen pakan nali tum la so a form print mala so number nali tum dak pen tok dun ignang po la hai fill up dun ignang po lapen kijut sin nali tum labang so captcha nali tum mobile long stame kaprek igi lapen dak nili long stame kaprek lo lapen nali tum labang so captcha dak ber ikpen nali tum submit ikmelo submit pen afir nali tum labang so for cap kalte pharo siba nali tum la bangso form anam pi ignang po la pi igder lo pulte nali tum submit iglong po lapen submit igder pen nali tum long acknowledgement number do igi hala bangso acknowledgement number nali tum bi ikok nang po lapen ko son se ke check gi mala bangso APHUTHAK tani li video semarik ela nali tum lang lelang pulte lang dam ikmelo la lo joy o kisung bang dak mane kom o nali tum kadoka vista mela bangso form bangke apply ik thegi mate apply thekpo lala lapen la ka apply hojong si kopini ka siksak nang do plote nili phana humri go nili stamina li tum phana chirap dunia phan bor ikpo lapen nali tum jong si acknowledgement number long alo pte nali tum back wangsi ason screen alo nali tum dak thekpo nahi arjan get status podim dri labang sodim nali tum ber ignang po get status long ber dat na fit phot nali tum dak wang ikpo nali tum la acknowledge dak theklogi check status I form son ke tok theklogi labang sodim nali tum ber ignang po dak ber ik dat pen fit nali tum matheng nostami dak loading ikpo la pen nali tum stami dak theklong ikpo status bangke lapen lason lo dak nali tum status chelai fan dak screen long wang ikelo lapen kolosodium se ka apply mala bang nali tum dak pen thek pon long ikpo lapen nali tum la application number mat acknowledgement number nali tum la bang sodim tok exin nali tum la start podim ber ignang po
na sodim si taw nang pola pen tokdet pen fila search palong ber loten alitum da application by accept ma reject ma labang kan alitum result long ikpo asipinia video long mang pathiek pen la ansora la simu kaprek mante next video long le si tong tunang la pen video lang mission plan alitum share ikon do me thak me ka do kavi kar british 2.0 youtube channel long kelang ra do advance tamin nilhin pen kardom